Dipu Civil Hospital hem kaparu kapangceng isi pen isi Karbi Anglong pen heritage hako asimbon kapabel. Karbi Anglong along ka Bisnu Prasad Rabha Phan Kimodon. MLA Rutsing Teron alam theki jai boma porahut MSC Rina terang piphirang ke mohor kene boma porahut kham khedun. Kardom Karbi Prime Tumalong Peneli Sami Rani Timungpi Nona Joitha Bir Tang Ton Pen. Ningkan Pokep Kipling Dipu Civil Hospital ahem non malom kiru theklongsi abana simbona phan ning ke dok pinang an arar aning chipa orienti. Karbi Anglong along ke abana simbon mate National Heritage upon RDPP puke puthot Dipu Civil Hospital hem kipri kaparu pensi klang daklo. India long akiban nai Autonomous Council mate Karbi Anglong Council Secretariat akiban aparu erapi puthot non malom ningkan pokep se kipling Dipu Civil Hospital ahem apai kaparu pangcheng ponilo. Dipu Civil Hospital din Cancer Hospital hem kiking ponjia phan Dipu Civil Hospital hem paru ponlo. Dipu Civil Hospital lapen Karbi Anglong Autonomous Council akiban Secretariat ahem kaparu pen asimbon pabida da puthak cirokok abang pubang piatung aning cipa orienti. Karbi Anglong along aprang prang akiban asimbon kapalang no puthak khey aphan kanahok theo. Council Secretariat lapen Dipu Civil Hospital hem alar poki dalan ahem kim tan ke monit kilang chithor the. Council Secretariat akiban ahem lapen Dipu Civil Hospital aphan National Heritage kule right komason te kibang jarni khey aphan alido jia podlo putat cirokok abang pubang piatung ningje. Karbi akhe aphan asomar Columbus puki hok tekang Bisnu Prasad Rabha aphan vosik inkoyarni Karbi Anglong along ta phoke prahini karliarni kimodun. Karbi akhe henlo asam along ki wangcheng akhe mate Karbi aphan asomar Columbus puki hok tekang lamlun aphu Bisnu Prasad Rabha akai lapen asai alamo putak vosik inkoyarni chethandam. Phoke prahini ang deng lamlun apusar Rabha karliarni along pachiton si Dipu loru langso rangsina bhawan along Dipu Saita Sabha lapen District Saita Sabha tung lamlun apusar Rabha kai lapen asai alamu kimodun. Rongkhang Socheng Chinthong lapen Amri Block kadok kawe longpli block kaching room ame kangni. Mayalong Jasmet Rong Rup Alu Anso se kaching thurmate kapa prang ponjia puthak block asai campaign MLA Rup Singh Teron nang bong chingki chethan parupon. Bangso Mayalong MLA Rup Singh Teron pen lam theki jai pon bom PMAYG ahem so Jasmet longpli a block pen Amri henlo 50% kitang tia phai longpon. Adun thu kibangji jakhonga chiklo ke chengsi aru yang bong VDC chairman BDO atum penching ki jithan mekaji apen kilang kahomri pado ponji lapen PMAYG do on a contractor atama phan prabjin pen mena asai ki claim kidam kache patna ponda brang chia phan MLA hen pen tuningri padapon bon seta MLA tero na sang ho pen lam jai pon bom apora hot amreng MSC Rina terang pi pherang ke mohor ne bom apora hot mohor ki ne blong ne den gopia pot jongdam me Amri block upine ke chokti thedum dokokma apen Amri block arlo ongdung PMAYG ahem so kitang te puthak tong pachetak tetri pulok mate non hejong 20 LSC vothat langsu BJP pen ki haidun MLA Rup Singh Teron na phan pente Rina terang pitong arpu ki thema mate RD kitung munak loma puta matha dame me mino Bangso me long MSC Rina terang pi Pawan Kumar nominated MSC Sandra Setri veterinary chairman Ditolar Hesnu BRCC VDC BDO DMP lapen DPM atum cetong dun pusi nilitum pherang ke Gerwin terang ben birta nang pali non malam so parphan birta mo ington iksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিন দা নাংনা ইগাৰ কয় বং মানাই লাংছৰাক থানে পকচকৰ অং Pipolo bong. Pipolo te. Igar ko ni pokchokor elo ti men duway nang nambidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji mini.
Tok chokor do nang pidun tha. Lada katok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store, Ijeng si Karbi ang bongpen kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy lagi 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kilong le adawai nang li order tikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrig tame. Dihina mopit putat birta long mangthulo. Wosik Kristir Kep malom soceng thenta along klengbe arong along Robin Deuripu amunit longle kachare pharo hini bighas lapen ancho takalilang inut anim so pisang piterang pia phan kachalang remdet alam karjulong pen em kache rong pipi pen adimak long an kahumridang. Klengbe arong arara phan lamcha kachipikang non klengbe arara tum longle pata long et popusi lamchak pitekang lo. Lapen non Robin Deuri chiri pharo hini klengbe arat along le nang kachara ke longle ahem pu atum si chilong thula popusi lamchak chipitekang lo. Bangso mai long kachitong dun laki rong mong WKS MI pura hul terang advisor Thon Singh terang VP Dharam Singh be BRCC chairman Kam Singh be is Karbi Anglong district Mohila Morcha claim bang pipot matok BP soceng thenta mondor Mohila Morcha mai phi samili timung pi kong bang Molina BP lapen is Karbi Anglong Mohila Morcha mai phi rina terang piatum chitong dun Pinya birta bang kelpan se kangton iklo domi thakme kurang thu